Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, turabaramukije abandi mwiriwe aho muherereye. Abari muri Amerika tubahaye mwaramutse, hano muri Afrika mwiriweho neza, depending on where you are. Tabizi ubuhamya buzarebwa n'abantu batandukanye. Imana ibagire neza kandi ibasure. Ni Evangeliste Frank cyangwa Mucuranya na Frank. Rero nkuko mubibona hano kuri kamera zacu, murabona hano hari ubwoko bw'imiti bwinshi kabisa, ubwoko bw'imiti myinshi mu by'ukuri wabibona ugatangara. Kameramani wacu nashaka agende yigiza hasi kugira ngo mubibone neza, yongera azamure. Ibi ni ubwoko bw'ibinini ntawamenya uko babyita. Mu by'ukuri yari afite akabage kuzuye, akavelope kuzuye imiti bamuhaye kwa muganga kubera uburwayi yari arwaye. Niba muntu wari arwaye kabisa aragenda byimba amaguru ahandi ku buryo yashoboraga kunanirwa kwikura hasi, ariko iyi miti ntiyagira icyo amumara. Agira kwizera, aravuga ngo reka negere Imana, negere abakozi b'Imana bansengere, kubera ko ibi ngibi ndabona ko ibi ngibi nta musaruro biri gutanga. Noneho uyu muntu yegera abakozi b'Imana baramusengera. Bamaze kumusengera, Imana ikora igitangaza, aba muzima mu buryo niwa muntu warura bashoboraga kumusiga hanze ivura ikamunyagirira aho ngaho, cyangwa ntabashe kwikura no mu gitanda. Ariko yegereye abakozi b'Imana baramusengera, Imana ikora igitangaza. Hahandi kwa muganga baragendaga aho agiye bose bakamubwira ibitandukanye, ariko biranga akomeza kurwara. Iyi ni imiti yose yararuze mu nzu, ariko gukira byari byaranze. Iyo azamura kwizera aravuga ngo reka mpungire ku Mana, Imana yonyine nishobora kunkiza. Maze yegera abakozi b'Imana, amaze kwegera abakozi b'Imana baramusengera, Imana ikora igitangaza. Rero uyu munsi ni muzima, aragenda n'amaguru yiwe, mu by'ukuri arasirimba. Abo ari gutambira Imana, Imana yakoze igitangaza ku buzima bwe. Yari amaze kwiheba, ahandi amaze kuvuga ngo ubuzima bwe burarangiye, hahandi gutangira kuvuga ati atangire yature kubera ko kubaho ntagifite kubaho. Ariko uko abantu bamusengeye, abakozi b'Imana bamusengeye, arakira. Ubu ngubu ni muzima, ari gutanga ubuhamya. Mu by'ukuri twabonye imbaraga z'Imana. Rero bene data, ndagira nkubwire ngo nawe ufite ikibazo, hari Imana ishobora byose. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo rangurura maze utangarize abafite intimba, ngo bwira nabo bose bashaka kwiyahura ngo dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Mu by'ukuri uyu mwene data Imana yamukoreye igitangaza. Iyi miti yose mubona aha ngaha ubu ngubu tugiye kuyitwika, tuzane ikibiriti turasireho, kubera ko ni ukuvuga ngo ni ibintu byari bikomeye. Aya ni amakara baramuhaye ngo agenda ngo wenda ngo ni sumu iki. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data, Imana yakoze igitangaza. Turi gusenga Imana ikora ibitangaza. Rero nawe wari ufite ikibazo, uzamure kwizera, ubwo tuzakomeza gusengana namwe. Imana izakora ibitangaza kandi izabakiza. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza abandi, ijoro ryiza.